Hello, muntina sopi ulenaw nule pate tunia hechi Bible study anangaiza anasim hozaw sinabon savin Christ and the family Bible study akonin kahinlim si kitwin him pathin tu hi ahing zingle natong hat zing ahizi a kihil na kipona dinga phata ahiza isim zingova I het sinova izuite te du pathin tu pe hi e hola ichate hozaw si adinga hi sumil po hiti tuni ni kuwa hi Genesis sim tilbu in a ball banjamus bung som nila ni sung Isaac kilay na anedia pathin tupi ti mangsa ahi in ki holim kom ki diu ahin him ama sa penin in the bozing ngay bangwin mi pala sa te ho pen pating ko matalo nei puma in sung mai sam ke poi Bible study pat ke poi hi chi bung som nila ni sung hi vel khat be vel ni be na sim khom ma sa te diwin pakai men ikitem kitwin him chu ti han lang hile sa te ho en zong nu le pa hon zong idea inay the diu I het sin be diu hen him hi chi ading a verse of the day chang cha bi chu a hi le cha ti ho to in chin pha khom ba in sim do khom diu chu Genesis bung som nila ni chang som legi na hi ahin him chule nang man ka thu se na ngai ji a le sit nam tin vai pi hi na son na chil ha awanga phathe hung ki bo ding a hi ve ati tin pathen Abram ko ma na se him hi chi bung sunga characters cha te hol lo sa ding ho cho hi le Abraham akimukin pathin ta sanzo si adia mi pa Isaac akimuin Abraham zinu saren anahin pi at sa pahin Nahor zong akimuin amahi Abraham sopi pa hi Milka akitinuhi Nahor inay pi ahin Rebecca hi Nahor le Milka tunu Bethuel chanu ahi hiji bung som nila ni sunga thil su hoi iti lai phatham wen ti het dia pha cho hi le hi chi bung som nila ni sunga thil su ho hi Isaac apin zo chom khat zowa thil su ahin Bible the mon ase danun pathin Abraham koma Isaac pum go thil to dia ahin thum lai pha chu 1896 BC vel hinte ativin him Hiji til so hi hilai bunga til so hoi hoi lai muna na so ham iti ahla Genesis bung som nila ni so nga til so ho hi Morea hang chule Bersiba muna ana so hi tin Bible theme hon a season him hiji bung sunga outline ipipitu sim ki muam ti aga he theding chun akhat na pathin Abraham koma Isaac pum go thil to atodo dia ana patep na ki muna bung hi ani na chun Abraham in pathin thupi kinom so lo hela ana kalson do na zong akimon him athum na chun lampia achi jing hon laya Abraham le Isaac ki holim na thu zong akimon hi ali na chun pathin Abraham le Isaac ading apum go thil to ding anangai to pi na bung kimona bung him anga ali na chun anga na achun Abraham zia pathin avela vanoi namtin pathe boding akite kit na zong akimu achai na dinga chun na hor chil ha ho kimona bung zong him aban heng questions to study Bible quiz hile mo say pi jing lovin answer ki honoi lama ki pi hi in chati hoto Bible quiz pha in man khom ki divin pakai min ikitim ben hi question number 1 na achun pathin in Abraham ito banga anapatep iti ahile hi chang ni lama akimu in Isaac pum go thil tua to do jeng din anapatep akitin him Question number 2 na ahin pathin in hoi lai muna pum go thil to ga to dia Abraham anasay pi ham itile sa hi chang ni nalang mama akimuin morea lang morea gam ahim Question number 3 na ahin pum go thil to bol dia Abraham chu koi to anakilon ham ati ahile sang thum lama akimuin Isaac le golhang ni to anakilon Question number 4 na ni zat lam azot zo uva golhang te ni le sangan adala hon ham itile chang li na lama akimuin ni thum zen lam azot zo uva adala hon ahi Question number 5 na hi ko mahin sangan to ana tawin hi chi thu hi kon koi koma ana say ham iti ahile Abraham in gol hang te ni koma ana say hi chi changa na lama akimun him Question number 6 na hin Abraham in achapa Isaac chu ipi ana put sa ipi aput sa iti ahile changup na lama akimuin pum go thil to go vam na ding thinglom aput sa
Question number 7 na hin meile thinglam la tan pum go thil to kel ngoi hoi baham hi chi hi kon koi koma anado ham itile chang se gin lang mama akimu in Isaac in apa anado hi. Question number 8 na hin Abraham in achapa Isaac to do so iti anadon but hi chi hi chang gin lama akimu in pum go thil to ding chu pathienin hin ke ngai to nante tir anadon but Question number 9 na hin azot namun hon ahlon zo hlona Abraham in ipi anabol hi chi hi chang ko na lama akimu in Abraham in mai cham khan asemin thinglom chu agolin Isaac asom konin mai cham chunga chun alup sa ta akitin him. Question number 10 na hin Abraham in achapa thana dia akhot alap jing laya kon ahin ko ham itile chang som le chang khat na lama akimu in vana kon pakai van tilen ahin ko ve. Question number 11 na ahin chapang pa chunga chuna khut na alo helding a hi kon koi koma ase ham he che thu hi chang som le chang ni lama akimu in pakai van tilen Abraham koma ahin se hi. Question number 12 na chun pum go thil to dia pathienin Abraham le Isaac chu ipi anapi hon itile kel ngoi chal khat anapi hone. Question number 13 na chun Abraham in hichelai mun chu ipi anamin sa itile chang som le chang lin lama akimu in bersi pakain thil to akingai to namun tin anasa Question number 14 na chun pakai van til chun ani ve chan na Abraham koma pi ahin sei kit ham itile hi chong chang som le chang gup na lama akimu in pakai ata asatain akiha selin Abraham phathe ahong bu kit Question number 15 na hin hi chi thil so zo chun Abraham hi chi thil so zowa chu Abraham hoi lai muna ana cheng itile chang som le chang ko na lama akimu in bersiba muna ana cheng Question number 16 achon Nahor kitipa chu koi ham itile chang som ni lama akimu in Nahor kitipa hi Abraham sobi pa ahi Nahorin. Question number 17 na achon Nahor in ne pi chu amin ipi ham itile chang som ni lama akimu kirim milka ahi. Question number 18 na achon Rebecca chu koi chanu ham itile chang som ni le chang thon lama akimu in Rebecca kitinu chu Bethuel chanu ahi. Abana application hichi bungsunga ko na nule pate le chaten izil do thading chu ahile pathenin akhat na chu pathen Abraham ata asan nahi anapatep jingin ahi cha ka pe ding ite anape po in pha so ta pi kum som ni na kum nga sungpi ahin patep jingin ahi atsai na din achapa ati anu nga api angai lu ta hodin anapatep ki din ahi ahin Abraham in pathen tu pe kinom so lo helin anatong do zengin him pathenin ami man cha nom hon na satain apate masate zin hi ti sumil po hite nang le ke zong pathena kon patep na ito ting ito banga ile thu gm pathenin mihim te apatep na akibang poy abang sumle pa hasanan apatep in abang chu ta asadam thelonan apatep zin abang chu azi asaten apatep zin ahim alina cho hile Abraham in pathin tu pi anabol do zeng zin pathin ama ta aki ha serin phatheina na satta anabuin ama ta sanjo si adia mi pa hina anapin hi anga na achun tunin minu mi pa chule sate ho pathinin na dei pen na id pen Abraham koma achapa aid pen achapa anathum banga chu nang le ken jong idei pen id pen I ho ko na athum jing chu ipi ham nang le pathen bo ne he na to na dala a ministry ak involved ding ham ai lawa hele vanoi nop san ho zo si dal ha ding ham sumle pai nop san ho ngai lut no dal ha ding ham ai lo le ipi ham thil dang tam ta pathenin nanga ko na adazing pi do dinga nanga ko na adazing le athum jing chu ipi ham kinom so lo helin pathin koma pedo zengin aman nang ma ama lenga ma dinga naman sa anom si ai tabang so nanga ko na athum hi ti sumil hin agup na chun chate ho Isaac in apa se ngai ta apum gothil to adia apan akan jing laiza asom jing lai zenga jong ki akido zeng hin pathin alung hai sa le zengin ama khel din pum gothil to kel chal khar anapin him
sa ti hon hai min lo ding chu le se chunga phathe na zo se chan na ding le hin ko so na ding hi thil danga midanga akimu poi pathe na kon hung long la inu ipa te wa ko na bo phathe na zo se hung long do akimu thei bo a hi ti sumil lovin hi je chun nanu na pa za bolin ngai lu jingin leise chunga nahin kho aso ding na de za phathe na zo se na chan nom le hi chu na bol te ding he hi chi thu pe to goma thu tip ama se pen him commandment with a promise to hi chi bo se hi ti sumil po hi te tu ni a hi chi bible quiz anangaya anasim ho zo se pathenin ibon savin e holimpi che tawhan amen